Kaya sa kong amoy, unsa naman ang rasa ron kanina ra ko diri ba init pud gayo. Uy, ano? Ako na siguro na. Tay. Baka yung diskuido to. Nakras mo iriplano. 2 hours later. Eventually. It's nice to be back. Hey, what are you doing there? It's your job. Ikaw si Mr. Wangbo, sir? What do you mean, Wangbu? English mo. Are you, your name is, Wangbo? Oh, my name is Wangbu. What's your name? My name is Susan. You are my calculator? Gago! Translator, sir. Translator. Translator? Yes, sir. What's up? Welcome to the Philippines, sir. Thank you. Have a nice day. Nice day, you know. We will go to your, pension. What do you mean pension? I mean mansion, sir. I'm sorry. My mansion? Where's the sir. place of mansion? Let's see. Let's see. Let's see ka. Let's see ka. Sulod! Nagatambay sa may kanto. Bibi, di ba ka talaga sabayan niyo? Di magudana. Kung nang may mali ani, kamo man Basta mo, siguro. basta mo sulod ganito. Ano magana? Kas-kas ba? Ano? Ano be? Nagatambay sa may kanto. Sus, taka! Utro po ka! Taka! Rapo ka! Dili man yung anak gut! Hindi ka! Oh, ingin ani oh! Ani oh! Yan! Pagkuan! Dili yung anak! Taka! Raman mo! Balurog! Taka! Raman mo! Kuan! Uy! Di kuskus! Di man mo! Kadima! Oh! Tarong nga diha! Oh! Oh! Dawa! Intro ko! Mau-mau na! Oh! Kuan eh! Oh, na. Oh! Ayun. Yo! Mau to! Mau Ano yung nakatambay! Sa nakatambay. Taka raman. Mau lagi na! Nakatambay gani, nga naman nakatambay. Usama tayo, usama tayo. Usama tayo. Ana nakatambay oh. Ay! Mau di ay Tambay. tambay! Mo na nakatambay. Lugayin yung makakuha oy. Tagay sa gud tagay sa aron makuha gyud ang nakatambay jud ba. Iyo jud sa timong gawa. Sagulan man yung luta. Ay lupa. Karon ka nga anak man na basta tuba diri sa amo inana man ay kuan. Nailaw. A few moments later. Ay sa may gaya tro na dia. Kung ka nerbi. Nganong dugay makiniabot ron si kuan bay? Si katong si Wangbo. Ani no. Uud pud gani. Oh gaya. Karon tuba-tuba sa ta. Kaya kung man kwarta unya black label na. Mr. Wangbo. Yeah, it's a We're bird here. here. Your mansion. This is the mansion? Yeah. Do you mean? Yes, sir. We're here. Come, let's inside. It's hurry. It's very weird. Eventually. Tay aksyon mo ko kalipong pare. Susan, Yes, Mr. who is Wangbo. that three idiot in the big fat in the big head? You forget it? Forget it about The street that is your childhood. childhood. But now it's big. We can call it livelihood. Livelihood. Yes, Mr. Wangbo. Ano ang pumunay tuba pre kay layo sa sakin pero dulo sa ikit. Si Wangbo na bay. Uy, pre. Nanong asa ko. Ano ka niyo? Da, klaro kayo. Uy. Siguro kayo. Makita gira gid Mura na magsiskas tackling nga napas mo. Bring me a water because I hot. It's so very hot. A few moments later. Bay, Wangbo bay, gwapo na magsta na bay. Bay, Wangbo. Don't touch me. Don't touch. It really hurts. Why do you hurt me? Kaila sa mo. Huh? Who is you? Usab na ito pre. Kalimot ko siya. Kaila sa to. Don't touch my jacket. Don't touch. It's expensive. Dito. Don't look my head. Mahilas na ba ang gawa na ni? What
do you mean? Ito na aging tuig. Saya ko maninda ko. Lagi pa rin basta maka-abroad pa rin. Lagi, laso na kayo. So, lagi. Mr. Wangbo is water? Water. Mineral water or Yeah. liquid water? Yeah, mineral water. Mineral water this? It's from channel. You drink. What do you canal? It's I cannot understand what do you mean canal. healthy water. Healthy water? Yeah. Try it, It's so good. The canal is so good. Lasa. Ilas English. Sabot og dito. Ang sana ni. Murag pa tanga yan. Saya ko Lahi lagi. Naw, tanawa na kung naw mo. Bangon. Abroad pero wala ka pa marpil. Mag-descuido atin. Kuha na yung kumawain gani. Bibil. Pas ko pa libil na yun. Yan ako yung jawis. Imo ang suktong ni tamaan. Ilas ko kayo ba? I cannot understand. What did you say? They said that you cannot understand in Bisaya, Mr. Wangbo. Huh? Bisaya, I'm only English now. Lasar ni mo, hindi na makabalong binisaya. Wan mo na una sa una. Sabay pa manggay ta magpatuli, sabay pa ta malibang sa kanal sa una. What did you say? She said, Mr. Wangbo, what happened to you? Why you cannot understand Bisaya? Bisaya. I forget it because I'm only English to my speak now. Yeah, I see, Mr. Wangbo. She said also that in your childhood, you call of this. Call of You this cutting your your small pit toy. Small. Bintahan na yun. Descuido. Wagi lagi. Hindi nila tagko, bahalag inom na tag 4 kanto sa nagsuktong. Bakit na po budget 3? Panay na lang tagtuba, bahalag na ilaw-glaw. Kain. Hindi sila lipay tangan ay mabot ng amigo. Lagi. Pamati to. Pamati yung mangkayo, hilas ng kayo kayo, lakaw ta. Murag ba ang ayan na sa ludag na. Lagi. Ay, salamat ng lakaw lagi yung tulo. Yes, mga naong yung mga pasulubong yung tulo. Napay isa sa taborsyon na. Request pag black label na. Eh, kabaktas mo yung tag Dubai dire pa dong Philippines. Yate kabalo po ni Bisaya ni. Buangan ni Wangbo gid ay. Kanina ra ko sige in English de paningot ako ng kalisod ng kahirap in English. What's up mga karon? Shout out din ako si Kuan, Ma'am Chinet Lerso Cabrera. Nya, kamo na pa may shout out ya. Shout out kay Ma'am Cirela Akita, Junbert Nocos, Andre Monto, Stephen Tol, Dave, CJ James, o kay John Michael Rigor. Shout out, salamat. Shout out ko dira kay Kuya Timber Tulo og shout out po ko to sa mga ate na pinagwapa dira sa kuan Ikulan Ate Ilma. Oy. Shout out ko dira sa imo. All Dimber. Support sa mga permentete ha. O ako po diay, shout out po diay ko diya sa Lambayong, sa pamilya Yabo, o sa pamilya Bilya. O diya sa Davao, sa Ninunuan, Central Ninunuan, nagpa-shout out ko diay si Uncle Dodong, o si Ate Lani, o sa pamilya Gindon, kamama nining shout out sa imuha. O diya sa Ikulan, Agaw Janice, o Princess Limpag diya sa Binugaw Toril, shout out sa inyo Hurot. Shout out po na ko diya sa ibang bansa, ako ang friend na si Kim Rose. Kim Rose, shout out sa iyo diha. Remart Dice, Pinusa, shout out. Alright. Ikaw George, na kay shout out George. Shout out dahil ko sa akong parent dyan sa Pawan, sa Laborental. I love you. Alright, ug mawalan to og daghan din salamat sa pagtanaw sa mga video og ayaw taon mo kapuol og ayaw pud mo kalimot sa pag-subscribe o Like, share. Our YouTube channel. Davao. Bye. Bye. Bye.